Ʋɔnudrɔ̃lawo tabla evelia. Israel ƒe to mamlɛawo ho aʋa ɖe Benyamin ƒe to la ŋu. Ale Israelviwo katã tso Dan va se ɖe Beerseba kple Gileadnyigba dzi la ƒo ƒu abe ame ɖeka ene ɖe Yehowa ŋkume le Mizpa. Israelviwo ƒe towo katã ƒe kplɔlawo nɔ Mawu ƒe amewo ƒe ƒuƒoƒo la me kple asrafo 400,000, ame siwo lé yiwo ɖe asi. Benyamin ƒe to la se nu tso Israelviwo ƒe aʋakɔ ƒe ƒuƒoƒo ɖe Mizpa ŋu. Israel fiawo yɔ Levitɔ si ƒe ahiãviwo wu la be wòagblɔ nya si dzɔ tututu la na yewo. Levitɔ la gblɔ be, míeva ɖo Gibea, Benyamin ƒe to la ƒe du aɖe me gbe ɖeka fĩi. Le zã ma me la, Gibea ŋutsuwo va ƒo xlã aƒe si me míedze, eye woɖo be yewoawum. Wodɔ nye ahiãvi gbɔ va se ɖe esime wòku. Ale mefli ame kukua ɖe akpa 12 me, eye meɖo akpa 1 ɖe to ɖe sia ɖe le Israelnyigba dzi, elabena ame siawo wɔ nu vɔ̃ vɔ̃ɖi aɖe. Azɔ la, Israelviwo, mina manya miaƒe susu, eye miaɖo aɖaŋu le afi sia fifi laa míase. Ameawo katã gblɔ kple gbe ɖeka be, mía dometɔ aɖeke mayi aƒe me o, va se ɖe esime míahe to na Gibeatɔwo. Nu si míawɔe nye, míadzidze nu ɖe wo dzi, eye míatia ame aɖewo be woaho aʋa ɖe wo ŋu. Israelviwo ƒe 1/8 ana nuɖuɖu aʋawɔlawo, eye ame mamlɛawo ayi aɖahe to na Gibeatɔwo le nu vɔ̃ɖi si wowɔ ɖe nyɔnu la ŋu le Israelnyigba dzi la ta. Ale dukɔ blibo la sɔ nu le dɔdeasi sia wɔwɔ me, eye Israel toawo ɖo ame ɖe Benyamin ƒe to la be woagblɔ na wo be, mienya nane tso nu vɔ̃ɖi si wowɔ le mia dome la ŋua? Miɖe asi le nu vɔ̃ sia wɔlawo ŋu, ale be míate ŋu awu wo, eye míaɖe vɔ ɖa le Israelnyigba dzi. Ke Benyamin ƒe to la meɖo to o. Wotso woƒe duwo me va ƒo ƒu ɖe Gibea be yewoawɔ aʋa kple Israelviwo. Benyamin ƒe viwo ƒo ƒu ame siwo ta yi 26,000 tso woƒe duwo me, enumake hekpe ɖe ame 700 siwo tia tso ame siwo le Gibea la ŋu. Miawɔla 700 siwo nye antrɔdala nyuiwo la nɔ ameawo dome, ame siwo ƒe alɔ dzɔna ale gbegbe be womedzidze naneke danɛ ƒu o. Israelviwo ƒe aʋawɔlawo, ame siwo dome Benyamin ƒe viwo mele o la, de ame 400,000. Hafi woadze aʋawɔwɔ gɔme la, Israelviwo yi Betel gbã, eye wobia Mawu be, to kae anɔ ŋgɔ na mí? Míawɔ aʋa kple Benyamin ƒe to la. Yehowa ɖo ŋu be, Yuda ƒe viwoe anɔ ŋgɔ. Esi ŋu ke la, Israelviwo ƒu asaɖa 8 te ɖe Gibea ŋu. Israelviwo yi be woawɔ aʋa kple Benyamin ƒe viwo, eye wodze aʋalɔgowo ɖe wo ŋu le Gibea. Benyamin ƒe viwo do tso Gibea, eye wowu Israelvi 22,000 le aʋagbedzi gbe ma gbe. Ke Israelviwo de dziƒo na wo nɔewo, eye wogaƒo ƒu ɖe teƒe si wonɔ le ŋkeke gbãtɔ dzi. Israelviwo yi Yehowa gbɔ, hefa avi nɛ va se ɖe fiẽ, eye wobia Yehowa be, ɖe míagayi aɖawɔ aʋa kple Benyamin ƒe viwo, ame siwo nye mía nɔviwoa? Yehowa ɖo ŋu be, miyi ɖakpe aʋa kpli wo. Ale dzi gaɖo Israelviwo ƒo. Wogada woƒe aʋawɔlawo ɖe afi si woda wo ɖo tsã. Israelviwo gakpe aʋa kple Benyamin ƒe to la zi 2. Gbe ma gbe la, Benjamin ƒe to la gawu ame 8,000, ame siwo nye yidala nyuiwo la le Israelviwo dome. Israel ʋakɔ blibo la yi Betel. Wofa avi le Aƒetɔ la ŋkume vevie, eye wotsi nu dɔ va se ɖe fiẽ. Wosa numevɔ
kple akpedavɔ na Yehowa. Israelviwo bia gbe Yehowa. Le esime Mawu ƒe nubablaɖaka la nɔ afi ma, eye Finehas, Eleazar ƒe viŋutsu, ame si nye Aron ƒe tɔgbuiyɔvi, la nɔ subɔsubɔdɔwo wɔm le egbɔ. Wobia Yehowa be, ɖe míagawɔ aʋa kple mía nɔviwo, Benyamin loo, alo míadzudzɔa? Yehowa ɖo eŋu be, miyi, elabena etsɔ la, matsɔ wo ade asi na mi. Ale Israelvi aɖewo de xa ɖe teƒe vovovoawo ƒo xlã Gibea, eye Israelviwo ho ɖe Benyaminviwo ŋu le ŋkeke 3 gbe, hedze aʋa ɖe Gibea dzi abe tsã ene. Esi Benyamin ƒe to la do go le dua me be yewoakpe aʋa kpli wo la, Israelviwo si megbe. Benyamin ƒe to la dze wo yome. Ale wogblẽ Gibea ɖe megbe. Abe ale si wowɔ tsã ene la, Benyamin ƒe to la de asi Israelviwo wuwu me le mɔ si le Betel kple Gibea dome la dzi. Ale wowu Israelvi 30. Benyamin ƒe to la do ɣli be, míegale wo dzi ɖum egbã hã. Ke enye ɖoɖo le Israel ƒe aʋakplɔlawo dome do ŋgɔ be yewoasi ale be Benyamin ƒe to la nakplɔ yewo ɖo, ale be woadzo le woƒe dua gbɔ. Ke esi Israel ƒe aʋalɔgo gãtɔ ɖo Baal-Tama la, etrɔ hekpe aʋa kple Benyamin ƒe to la azɔ, eye Israelvi 10,000 si de xa ɖe Gibea ƒe ɣetoɖoƒe la do go tso teƒe siwo de xa ɖo, eye wokplɔ Benyamin ƒe to la ɖo to megbe. Le esime Benyamin ƒe to la menya kura be aʋa si yewo to megbe o. Ale Yehowa si Benyamin ƒe to la le Israelviwo ŋgɔ, eye Israelviwo wu ame 25,000 le Benyamin ƒe to la dome. Ale wonya azɔ be woɖu yewo dzi. Woƒe aʋawɔla ʋɛ aɖewo koe susɔ. Israelviwo ƒe aʋalɔgo gãtɔ si yi megbe, elabena woɖo ŋu ɖe woƒe aʋalɔgo si de xa ɖi ƒo xlã Gibea la ŋu. Ame siawo yi Gibea dua me, eye wowu ame sia ame. Israel ŋutsuwo kple xadolawo ɖo gbe ɖi be ne wokpɔ dzidzɔ gã aɖe le dodom le dua me ko la, ekema Israel ƒe aʋalɔgo gãtɔ menɔlawo natrɔ awɔ aʋa ŋkume kple ŋkume kple Benyamin ƒe to la. Esi Benyamin ƒe to la wu ame 30 xoxo ta la, wogblɔ na wo nɔewo be, míegasi wo abe ale si míesi wo tsã ene. Tete dzesi siwo ɖo da ɖi la dze na wo. Dzidzɔ de asi tutu me kɔlikɔli le dua me. Esi Benyamin ƒe to trɔ kɔ kpɔ megbe la, ewɔ nuku na wo be du blibo la nɔ bibim. Israelviwo trɔ ɖe wo ŋu azɔ. Benyamin ƒe to la tɔtɔ, eye wosi ɖo ta gbe dzi, elabena wodze si azɔ be yewotsrɔ̃ vɔ. Wosi le Israelviwo nu ɖo ta gbe dzi. Israelviwo kplɔ wo ɖo, eye ame siwo be ɖe mɔa dzi la va kpe ɖe wo nɔviwo ŋu hewu Benyamin ƒe to la tso megbe. Woɖe to ɖe Benyamin ƒe aʋakɔ la le Gibea ƒe ɣedzeƒe lɔƒo, eye wowu wo dometɔ geɖewo le afi ma. Ame 18,000 ku le Benyamin ƒe to la ƒe aʋawɔlawo dome gbe ma gbe. Agbetsilawo si gbe dzi le Rimon kpe la gbɔ, le esime wowu wo dometɔ 3,000 le mɔa dzi, eye wogawu ame 2,000 le Gibdon gbɔ. Gbe ma gbe la, Benyamin ƒe to la metɔ 25,000 ame siwo nye Yuda la kalẽtɔwo la tsi aʋa. Ke ame 600 si yi gbegbe la yi Rimon ƒe agakpe la gbɔ, eye wonɔ afi ma ɣleti 4. Israel ƒe aʋakɔ la trɔ azɔ ɖe dua gbɔ, eye wowu Benyamin ƒe to la ƒe ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo siaa. Wotsrɔ̃ woƒe lãwo, eye wotɔ dzo du kple kɔƒe ɖe sia ɖe le anyigba blibo la dzi.